Tim ja pedofil, sad ću pošaljem, brate, Mariju Vreću ove dokaze da je Marko Jack pedofil, ga on prijavi. Jer onda ako on ne objavi, onda on isto ga štiti kao i ja, jel tako? Ja nemam što da prijavljujem, buraz, što bi ja prijavio, licemerno bi bilo, ja dovodim čoveka na live i onda da ga prijavljujem. Neću, brate, nisam ja iz te priče, brate. Nema laži, nema prevare, poslao sam Mariju Veću dokaze, tako da ako ga on ne prijavi, on ga isto štiti kao i ja. Dobro u četu, jel tako? Evo dokazi, ako ga ti ne prijaviš, ti ga isto štitiš. Eto, evo, da vidimo da li će Marija Veća da zapravo bude odgovoran građanin i prijavit će Marka Jacka što je pedofil, ili, dragi moji gledalci, će da nastavi da skuplja preglede na meni i na Marku Jacku. Bravo!